Yerinde gülüp bulgusu çombay gene çakılmaz. Jo çakmasa çoğulmaz, çorumu kalsın yolunda. Negi josunsuz adama bu bulguz. Yankın adam çarmaz, külüğün altın taksadan akılsız deginde bayılmaz. Oğlum sürüp bulgusa canır kamadan ağrımaz. Sana darlık güygüsü canım denen adam ne karmaz. Bir tuğandan gelemez birge cürgün ayılmaz. Tülülükten ağayın birindi dirinde kalırmaz. Ödüp bir geçen ölürüm kan gemekin çene gayrani takılmaz. Hayratım kana koluna bussada. Kaşının kana gözüne sussada. Ağzından çıkan sözümü zorlanıp sana. Ellerin sen adamsın, elden bir açılsan ne camansın. Kavarın gün geçse de cıldızla kolum geçse de çarakkandın düğüne zümrüt koluma göğsüne. Ellerin sen büyüksün ağam, elden bir açılsan ne giysin. Arsamdekte atamız ırın aytıp catamız eylegen sözdü tapkan yok. Kılından kılın karıdıp kan çaşığını baskan yok. Kadın elge tan kaldım aydınlanır ne gelir alakanın çapkan yok. Assalamu aleyküm aman dedim amalar. Aybar olup bana baktına uzağıdır yaşanar. Menzi yaptım anında halakan çapkanadır akbada olsun badana. Kavurgadan çaralıp yüreği üstün aylangan. Kuvantı erkek varsın can dünyada caylangan. Atasın oğlu kızına kızmadına şaylangan. Ayal var yerden asmanda perişteler aylangan. Altınday olman ayaldan en ayal degen bu sözde. Tamganın sanın üçegen tamgadan tursa bu ayal alamdın özgür dalçı güçegen. Bak olup bana baktına bol açıp bütesin. Altınday olman avalar bağırnardın andadır. Kutluktan bugün mayramın kuvanıp yaşap gödüldün kapanıttın aydanın. Canpınardın özgücü çakın damardan beleydim. Bu vakıttı kotoktu boy sakın damardan beleydim. Egedengen andamen söz vermedin beleydim. Tuvanıçka tuvanıç toplu bozuk ulanış tığırdan geleydim. Bayağı da caşbala Çol pazarına varıptır. Yalnız varmay apası balasın çetelekten alıptır. Altında türgün balası adaşıvanda kalıptır. Apasını izdevan bana ıyla tülün salıptır. O son geçte canında çok kişi gelip canına mıntip suru salıptır. Aylanayın yaş bana apamın ıyla kaptaza ıyla vatkan gezegen aylanayın can badam aykanıma makul de giresin bir aytıp koy. Apamdın atı kim eken bilesin bir aytıp koy. Oşunduk içine gel yaş bana ıyla gel aylat. Apamdın atın bilbenin apa deymin dev aylat. Bilbesen atlan atında doğrultmayın başında aylanayın can badam süröttü apan aytıp ver süröttü gönüm uğayın. Apamdan da yekenin ilgin aytıp çıkayın. Oşunduk yaş bana anda gel aylat. Bilesin erbinin
мен айтам, апам деген аламдағы сұлу аял деп айтам. Оға жас баланың барына өз енесің өзгөчө сұлу болып емес пе? Біз сияқты балдарға беріп келген кеңесте баяғыда бирене тойына келіп қал дедім, айланайын жанапа батыр апа келгенде апаға сұлу сал дедім. Қайсың ұлың қайсының қантып жақсы көресің, кимисің күшті сүйесің, кимге көңіл бөлесің. Ошондо менен кеп айтты, айланайын жан балам, суроо бердиң арнаган, жооп берем анда бер, жообундан сабак ал балам. Андан эле кеп айтат, сапарга кеткен баламды кайра кайтып келгиче, саламын мага бергиче, сүйөнүм балам деп айтты. Ооруганын айытсын деп күйөнүм балам деп айтты. Кичине кейін чоң болуп, баскан жолу жол болуп, кылган ишим оңдолуп, калгыча сүйөм деп айтты. Ананда балдарымдын бүт барын мендеги жүрөк сокпостон токтогуча сүйөмдей, бардыгын бирдей ушундай жоктогуча сүйөмдей. Балдарым бирде бөлбөймүн, жамандыкка көнбөймүн, бардыгына күйөмдей. Балдарыма бар кезде башкага барып каянбайм, балдарым барын бир сүйөм, балдарымдан керекпи жүрөгүмдүн аянбай. Ошондой болгон энелер бүгүн алдыбыздан олтурат, жана медалдарын алдырып төс белгини толтурат. Алтын медал алдыңар, бир башкача болуп калдыңар. Алтын медал элине, бирок энелерди карасаң кызматын кылган элине. Ырчылар чыкты кеп айтты, аял затың эң кыйын сыйлайбыз да деп айтты. Ооба согушка барган солдаттар армияга барышкан, эң узагы санасаң 3 жыл ашып калышкан. Алар кайра келишет, солдат болуп тимеле, келишимде чынеле мактанып сүйрөп алышкан. Асилер болсо чын айтсам баатырлардан аштыңар, келин болуп келген жерге өмүр бою бастыңар. Келин болуп келген жер 3 жылда кайтам дебедиң, келин болгон жериңе 2 күнгө келбедиң. Өмүр бою келем деп кызматым кылып ал жерге бай өсүп өлүп берем деп. Ошондой болуп тургандар, Кудай берген өмүрдү эң өлкөсүнө сунгандар. Тарбиялап балдарына, тарбиялап таптаган, уул кызын өстүрүп улуу журтка мактаган. Апалар дайым бар болсун, барган жериң ушундай оюн күлкү шаң болсун. Энесин сыйлап келгендер, энелер үчүн гана бер, алаканды чаңгыда көңүлү куунан шаң болсун. Дал көрбөсүн эч качан эң алакан чапкан болуңар. Балы болуп бала бактынан ушинтип эле баскылан аман эсен болуңар. Алла колдогар качан ачык болсун жолуңар. Эми жакшылыкка анда бер, күлдүрүп алып кайтайын. Жакшылыкка мен дагы үлгүрүп алып кайтайын. Элелерди көрдүм да, аларга көңүл бөлдүм да, балалыгым эстедим. Жакшы болуп аларга баарын айтып кеткеним. Балалыкта балалык андан эскерип ырга салалык. Bala keste bir keste bala olup kalganbız. Көп нерсеге баш жетпес чала olup kalganbız. Apamыздın sözlerini jaktap süylüp alganbız. Balalıktan aytayın bir güldürüp aytayın. Oy apalar, kuvanıp da kaytkansın. Azır aytkan sözlerdi barın baldarınardan aytkansın. Bala kezde şok bolgon, erkeligini boyun gelip toktolgon. Büyüge meyman gelgende, dastorkondu jaynatıp, konfet tolu bergende, açka kalgan nemendey, konoktordu teңерлей, dastorkongo bar çelem, konfettin barın bütçüynap çöntөгüme sal çelem. Oşondan apam kep aytçı, ene bilesiz binen aytçı, konoktor getsin moyunumdu, julup koyun dep aytçı. Oşonda soktonup жүргөн bir elem, konoktor getmese kende, oturup alıp tülegem, anamdanın aytayın, kandırganlandı müzüp alıp, dastorkongo tuzup alıp, eni degende jakındap jakın kegende, andadan apam kep aytçı, ene bilesiz binen aytçı, birincin eski nandı jegile, janısın ertege jeysin dep aytçı. Enelin aytkan geplerin yenilerdi gördüm da esime bugün estedim. Jakşı bolup jalpыңды bugün kuvantırıp ketkenim. Tamaşanı tamaşagan ulantırıp ketkenim. Apakemdin aytkan bir dağ bir sözün estedim. Eşikler dostum gelgende, sivistonun baskılap mağa belgi bergende, anıdan apakem uğup kalçı şermende, mağdayıman gelçele.
Apamdın aytkan geplerini unutmayımın ecele. Esikten dostlar gelgende. Çıgasın mı İdris'tep Silistop'un belgende. Andadan apam gep aytçı. Ene bilesiz bilin aytçı. Çıgışıken İdris erlerin geldi dep aytçı. Haydur apamdın aytkan geplerin. Apalandı gördüm da bugün akılıma estedim. Ata degen asmandan kenen insan emeste. Apa degen denizden da tereң insan emeste. Baktılı olsun baldarım degen insan emeste. Baldarından arkanın jegen insan emeste. Tarbiyalap banasın japkan insan emeste. Üşüvösün balam dep jembirinçeci üstüne japkan insan emeste. Hızmatına çarçabay maşıkkan insan emeste. Ballarıma suyum dep aşıkkan insan emeste. Joldoşu getse jumuşka alamadım kanday dep suragan insan emeste. Balasın törü büyönün urpağınmına uşentip ulagan insan emeste. Oşundoy olman ayanlar büyüğünde kutu var. Bereki var kuşuңar aylanayın abalar. Enesiz üydün kutu jok, enesiz üydün jıtı jok. Enesiz üydün saŋı jok, enesiz tündün taŋı jok. Enenin arı tilege, enenin güçlü bilege. Enendi degene sizler alar enenin barkın bilege. Oşonduktan ekrandan meni görüp japkanlar. Erkeklerce jaşpanlar barınardan aytarım. Jigitlerge söz aytam sözümdü jakşı baykagan. Sözümdün eki kılbagın barınar jakşı tımdagın. Jigit bolsun birinci tört ayandı sıylagan. Birinci ayan özündü törөгөн ayan emespe. Akmeşiken aldeyle bölөгön ayan emespe. Ekinci ayan ukpula sözümdü jakşı degende kulağına tutpula. Ekinci ayan ejengda karındasın ekenin. Silergen aytıp ketende ejeng menen karındas. Alardı da sıylagan alarga kızmak kıldağı. Bir sözüne ki kılbagın ejeng menen karındas barında birge jırgagın. Alemin üçüncü ayan sen üçün törölgönü sol ayağının. Koluktun bolup koluktun takdır nasıl ekende ayal alıp joluktun. Oşolor menen bir bolup karmaşkamı sol kolunlar beken bolup jürgülü. Ayalın menen bir jasap bütün ömrü süygülü. Ördöktü olup başkaga siler bastap jatkan üygülü. Alemin üçüncü ayan bul ayan özüңdөн gelip törölgön. Kızım bolu demesliğin ak beşike bölöngön. Aylanayın erkekler ayaldı barın sıylagın. Ayalındı uşunday paygambarın gep aylar. Ayalınar amanat kıyanat kılma dep aylar. Dalosunun sınarı erkeklerge kayırlam. Ayalına hiç kaçan kıyanatты kılbagın. Hayır benim sözüm emes da paygambardın söz eken akılın menen tıngdagın. Ayalın demek amanat sögüp tekben anandan ayalındı vurbagın. Ayalın menen bir jasap baktulu olup jırgagın. Hakpata bolsun ananda hak dilek bolsun ayrıpsan erkeklerge kırları. Vermey toktoyun, aşıkça getdi koşkoyun. Kaldan kakkan getleride gerekki de jakşılık boluversin. Toy topur boluversin barçılık. Oşondon ırdak koşkoyun. Elin aylanayın abalar. Tabanında beyiş var. Usul sözgün özgöçü sadık olup kaldılar. Çılığı tamanında beyiş var. Enilerde görüsüdük jaşagılan aldılar. Bir kolu menen beşikte, bir kolu menen düğünönü termetip jürgön ayallar. Can düğünönü ugandık degidetip jürgön ayallar. Hazır zaman degen özgördü, özgörgönüm özgördü. Oşol jaktan az munçan aytып ötön sözdördü. Tыңdagılan sözümdü, çımdık aytam jırıldap jaman görбөй özündü. Bir keste, bir keli menen beşikte, bir kolu menen beşikte, bir kolu menen düğünönü termetip jürgön ayallar. Jogoluşup bugünkü azayıp nege kabılagan. Bir kolu menen beşikte, bir kolu menen düğünönü emes telefondu karmagan. Akıl aysan komuy dep çımdık üçün barmagan. Hakikatlı bilmegen kızlarım ösüp gel ata TikTok açılıp tümele soyguday olup bilegen. Atamdın görü dünya anam var dırgılgan. Kemir kızlar bil açıp kiygen şımı jırtılgan. Oşolordun büt barın tarbiyagan akırın çakırıp koysun buluğu. Akıl eske birine batırıp koysun buluğu. Tarbiyaga biraz bir batılıp koysun buluğu.
vakıtkan uşun dep tez kelip koysak bolova bandarındı okuy dep o internette bilerin bir tekşerip koysak bolova aylanay nedeler tarbiyanı tatıktı bire turgan bolova tatıktı verip tarbiya geleceke ken kadam gele turgan bolova akıldın aytkamışımday aytılıp жатkan jomoga akıl estemegen sonun bardığından jogara üydөгü moşol balların Kudaydan tilep alganın adet menen uyattуу bilimdүү bolup kalsa eken altın başı silerge iyimdүү bolup kalsa eken can dünyösü kıymaldan kiyimdүү bolup kalsa eken Arap degen nersede içmegenden bolsa eken geleceke gen kadam degenden bolsa eken ata-enenin sözlerin estegenden bolsa eken çılım degen nerseni çekmegenden bolsa eken çıyır joluma çam salganda bolsa eken erkegine ertegen egemen өлkөң eliniz taң kalganda bolsa eken boy жеткенден eneler siz menen bizim acıdan alып barganda bolsa eken kızmatыңдан ata-enenin kaçpagandan bolsa eken jahannamдын отунан уул кызын кыяматта сактагандан bolsa eken ошондой болуп жүрөлү куттуу болсун майрамың элелердин эч качан болбасын жүрөгү балдарыңар ушундай жамандыкка окуй деп карашпасын деп тилейм жамандарга жакындап жанашпасын деп тилейм bir söz менен айтканда эл караган жүзүбүз эртең биздин балдарыбыз жер каратпасын деп тилейм. Bayram gülü oturumuzdan. Bayramda bir vay manap padişa baş vazirin çakırıp bir tapşırma veredi. Maga dünyadagi eng güçlü jana eng korkok adamды alıp keldi dedi. Oşondo baş vaziri çül kaparıp bir ayal enen alып kelip aldına oturgusup koydu eken. Padişa tangkalıp eng korkogun alып kelipsiň, eng güçlüsü gana dese baş vaziri uşunday degen eken. Padişam eng güçlü da ayal dünyadagi eng korkok da ayal. Emnege? Baş vazir sözü uşunday dedi. Ayal kişi güyösü üydö bala çakası üybürösü tügöl bolup janында turgan кезде эшикте бирдемке шыбырт десе атасы карап коюп бирдемке шыбырт деп атат деп коркок болуп калат dedi. Эгерде күйөөсү бала чакасы сыртта болуп санасы тынчыбай балам кайда калды экен жолдошум кайда калды экен деп тынчыбай калган аял арыстан да айбаттуу карыштырдан да кайраттуу болуп кетет. Ошондуктан аялдан өткөн күчтүү жана аялдан өткөн коркок адам жок деген экен. Dal ошол алымдагы эң күчтүү, эң ажарлуу, эң акылдуу болгон апалар, тамагында бейиш болгон энелер көп жашаңыздар. Баатыр энелерди карап, жалпы апаларды карап, жана келип турабыз, алайбыз, устатыбыз, элдин баары кол чапса, анда дагы ырдайын деп ырдады го. Силер кол чапсаңыздар, мен да дагы ырдагым деп ырдайм да. Токтогул акын атабыздын артынан жүрүп, акырлыктын жолун аркалап келип отурам. Устаттарыбыздын өмүрлөрү узун болсун. Ал эми пандемиядан улам көз жумган устатыбыз Элмирбек агайыбызга Аллах таала жаннаттан орун берсин. Мен эми ошол Токтогул атабыздын ырынан жалпы аял заты отургандан кийин алынкандарга бир алынкан чыгармастан аткарып берейин кабыл алыңыздар. Alın kanadını
андан кийин айтайын, үйүңөрдө жакшылык болуп жүрсүн айтайын. Баягыда бир аксакал суукта, борондо, эшикте калтырап үшүп отурса, мага окшогон бир жаш бала келет экен да. Ой аксакал, мына борондо сизге эмне бар? Үшүйсүз ай аксакал. Үйгө кириңер, үшүйсүз аксакал, үйгө кириң десе, аксакал ушундай деген экен. Ай балам, сырттагы боронго караганда үйдөгү борон катуу болуп атат, кире албай тапалам деген экен. Ансыңарындай, Кыргызда бир кеп бар. Жакшы аял борондогу боз үй болот, жаман аял боз үйдөгү борон болот дейт. Ошондон келиңиздер айымдар, боз үйдөгү борон болуп жүрө бериңиздер, бактылуу өмүр сүрө бериңиздер. Борондогу боз үй болуңуздар, боз үйдүн ичиндеги борон болбоңуздар. Аялдын укугу дей берип, эркектердин укугун эч эске албай койду. Ошондон аялдар эркектерди этият кылгыла. Мына баатирелер, атам билет, атам баштасын, атамдан сура, атам деген апаларыбыз азайып баратат. Азыр ушундай жаш балдар өсүп келатат. Атам айта берет, баары апамдын айтканын кылабыз деген балдар чоңоюп келет. Ошондон атаңдын кадырын ордуна койгула. Баягыда бир эне аял күйөөсү өлүп калган экен. Балдары акча сураса, эне айтып атат. Өлүп калган күйөөсүнүн, маркум күйөөсүнүн кемзилин мыкка илип, балдарына ошол кемзилдин чөнтөгүнө акча салат экен, атамдын кемзилинин чөнтөгүнөн алдып чоңойт экен. Чоңойгуча атам дүйнөдөн көз жумса да атамдын бизди ойлоп акча таштап кеткен экен деп маркум атасын сүйүп чоңойгон балдар бар эле. Азыр болсо тирүү атаны өлтүрүп койгудай болуп атабыз. Ошондон келиңиздер, урматтуу энелер, аталардын ордун кайра ордуна койгула.